Ake ngithathe lithuba-ke nginibingelele. Igama lami ngu-MC Mluda khona la eMluda TV. Ake ngithi nje wena uma uqala ukusilalela okanye ukusibukela, sacela nje usubscribe, ungakhohlwa ukuklikha i-notification bell ukuze thina njalo uma sifaka ividiyo entsha kube wena oyithola kuqala. Mbukeli, namhlanje sikuzela nezinye futhi iy'ndaba ezibuhlungu zokudlula emhlabeni kaMnumzane u-F.W. de Klerk. U-F.W. de Klerk wazalwa-ke laphana mhla ziyu-18 Mashi ngonyaka ka-1936, kanti-ke udlule emhlabeni mhla ka-11 November 2021. Umnumzane-ke u-F.W. de Klerk waba ngumongameli wase-South Africa ngonyaka ka-1989 kwaze kwaba u-1994, kanti-ke ube yi-deputy likamongameli ngo-1994 kuya ku-1996 lapha. Ngo-1994 lapho esaqala khona inkululeko njengabantu abamnyama, kanti-ke emndenini nasezihlobeni nasebanganini bakhe umnumzane u-F.W. de Klerk nje sithi dudu, sengathi umoya wakhe ungalala ngokuthula.